KNPYF National People's Youth Front nong tungur unit kepada ruka youth wing jong KNPP kalau yo ban pelong da meeting. Kate meeting kabala pelong hakakat prateri kurempang haka pelawing jong wei nagi nong kersian jong party. Hadin balawai kan ke meeting u presiden jong KNPYF nong tungur unit usam lastar welpeng rob ulapan pawi ke jing sungsnganyi hakani ke kenti ke bamenta baka kongres meri kabala bat laitem ya ke syuki MDC bat mentah hiruka kenti kandang yo ban one pai syakanong sken constituency. Habayo pat banya keren bat uwe naki dikhot jongka party ubade ru executive member jongka NPYF ubade kimi ru ya ka penusla blok uba shan bor karbudon ula ong baki samla ki bakersyan ya ka kot kila rai rang ba hi hakani ka meeting bakin ai ke jingkersyan ya ka kot om bakin sya penbit ni sya pengop bakla haki eki ban sya pentami ula ong ru baka jingjob jongka kongres meri kala long ka buram ka bakraw ya kanong skin constituency barok ka wei kam tami unong yalam jongi ubadu prestun tensong ubakari bat kacai penriu ka snganya u Habalayo ban yakren pat bat uwe nakiri rang ba uba lostar majau uba dei urat ba jongka UDP ban banula kan riano syaka NPP. Habalakali ula juba pangana kaliang kajonga nga kersian uba du prestun namar ngalayo i ya karoi kapar hakadong kathanyi barok kawai. Ngampen edonut syu hakani ka kenti ka pamenta. Habalabu jingkli sisu ula ong baka jingkermen kala long bait 4% baka kongres meri karpuri kan yo biang ya ka syuki MDC. Abang apa ya kena meeting nama dapat ka instrumen nomor konsumsi yang dekat kirba dan lang kena meeting ai baka sungai kata-kata yang menta ketika tarik main kersan kekong ndak kesan ke siapa betul cong kekot teh kita ai kulai na bersemar hewan dekat batas sekretari cong ke NPYF sekretari jong ka unit NPP connection ng tunur tungi ba la error lang kanai ke meeting kum sibenta man penskan lang namta tungi kum kisamla dekat kumunga unong yalam jong ka PNOF apo kanai ke ngai ba kendo ka skuskem mar ngai ya kinang syan jong iro kiyana ikumju bat kito kiba ningkawai pat kerti iro kudan kibayawan lang ban ngiban ngigen lang ban ailang ka jingkersyan nang ta kekong hakatai ka atwai trik ai kudai presiden jok NPYF na po nang tungur iba simkya ya kai ba ngi nang tay na po NPYF jong ka blok yak bayang na bu ban inchat ang nenong topo nang ka NPYF teng ai kudai ya kajing long klo jong ki para samlang ne ban kitkya ban ya don kat kum ne kumang long ba ni yo ban ya thir ya than ban ta hak bay dei bat kan election MDC bat ba nila rai anin na po nang tungur para samla bro khoj kajing don kat jong us trinet mena ba isan lang panglam nilai baru bagi sama minum syak pengop bakla haki iki ba pentami ini ndai bagi nilai nadu kamansim bagi nilai krem ne ka meeting bagi yang rang ba be ban ra ya keburom jong kan ka nong sken konstitusi hamtam nan na po polling station jong kan tur bagi kena samlah baru khot bagi alam jong presiden KPWF nilai semi karai rang ba bagi ne ai kersian ke barat ba na banta i kompres mari i balong i kertong akan ka MDC ko menta bat ba kumang laong mene ba kajing job yung kongres meri kanong ke buram bukray ka nosken kunsi bat kumjo yung nong yalam barat ba jingi modok stun balong nong yalam ba kari bat kejak bedi jingi ka kasngan hakajnya long nong yalam jong i tenak amdon ban buntin masyu ai kudai kapang e fir kumjo po yang ne menta hakajnya belum yalang jingi ni para sama pangangan ong e ba ngadei tang member jong nang tay na po blok bunsla NPYF kiba halo nang tay ki presiden sekretari jong ka NPYF bunsla blok ila pha yang banganuan hang ni ban pej ban ya kunduk kerpang ikan i para samla patane ino ngi pi kade kasin ka bar minga ikut paswa ba ka arhoi taring ina kunduk kerpang biang ban minyak penskem ba longkat bolong ca kat baja bang ini yang teli kawai ban penyo ya kajing job kebedan pura kat dur jong ka sembol jong ka pat pulih jongi kabde ka sembol jong NPP bat bah ka arp sau tarik ini yo kajing job kebedan buram bah barok kawai ka nosken konstitusi bat bakham tam bangi khmil di banang ne na polling station jong kanong tungur kajing terai ba jongi kena sama jingi nang ne bangi yo kajing tam kebedan buram te tang kata publish
Nakadaw yung kari ng UDP day na kadaw balong kay lagi bakaseng long na nu kle syuk te long nga the nga banala de la nga bong mi no de ke bong long bong ma no syuk de ke syuk UDP long bong kersan no naga NPP ba jing ka NPPM jing kermen ga de ke hakaroi ke par yi baduk perston la pen kau ba naka than mai karoi ke par te tu nga nu pen do nut syuk kau nak baik ngabung kersan lang nak nama duk perston bung yo ke jung job emborom ha kana ka MDC long kata hit ke ka ba unga em job thmong ke em jikermen ba long ke jikermen lai tolong ka bala 4% ni ke long baik ke jikermen bung yo ra baik ka kong naka kontroversi mi ya jihi ba baduk perston long la lai ten naka than mi long la kan tau naka roi ke parte long hata ji bi long ngar iya ka hamas mi na bung da sang itangi pra pe nginang ino ha bakal kau ha te long kata de ba iya kan na bung dang sing tolak bung dang sia baduk perston krang bung yo ka nam ka borom ha ngana ki lok ki jon nagi prasamla nagi samla ki samhoir kerpat nga yale bik nga kring bik bung poi lang no ki ha parti NPP ba yon yo ina ki jung sania nau baduk perston long ketat ke kajung pait mangate siang na kajung trekam te yewa tu nak le me rabiang mai trekam en la ngi kong le yo ngen ni ku mane ka seng te kana kajung yo bor me kumbut samla tak ke